Pomidorlar ketdi. Sen pomidorlar qancha ekan pomidorlar? Qancha ekan? Senasi bo'ldikmi? Senasi bishelek ekan pomidorning. Hozir biz optimni uchunga boramiz. Kilas qancha ekan? Kilas qancha? 70. Kilaslar 70 so'm ekan. Klubnika kerak. Klubnika. Aldı sattı pazar. Tut. Kızlar kulpuna qancha? 150. Qimmat o. Kecha 100 so'm deb yotishdi. Malina qanchadan? 120. Kulpunaychi. 120'dan. Malina qimmat. Kızlar kulpunay qancha? 100 so'm. Ko'ra qolsa-chi? 90 beradi. 90? Ondan tushmaysinmi? 80 ga bo'lmaymi? 85 ham beraymi mayli. 80 bo'lsa bir 5 kilo al. 85 beraymi mayli. 85. Bak ko'rinchi nima bo'lsa olib ketaman. 85. 85 deydi. Voy. Kulpunay qancha ekan? Kulpunay 90. Ko'ra qolsa-chi? Barенyaga. 80 ga olib qaynatib o'xshaydi. Ha, alam men bugun barenya qaynatishim kerak. Pomidor qancha qizlar? 100 so'm bu. Qayerdaki? O'zbekiston. Ha, hozir ko'rinchi. Bu yoqda da kulpunaylar bor ekan. Örüp qancha ekan sizlar? 50 so'm. 50 so'm. Nimachi? Kulpunaychi? Bunday meniki so'zayla qoldi. Qanchadan? 70 so'm. 70. Varenyaga nima kimniki? Kimniki bu? Oldi birov. Bunda qancha? Yo'q, buni olasizmi? Buni o'rib beraymi? Varenyaga, ha? O'rib olasizmi? Ezilib ketdi, arzonroq ber. Yaxshisi 100 so'mdan. Qancha? Hozir ko'rinchi men. Jeganga shirinbek ekan qanday ekan? Na gilas qanchadan bo'ldi? Qancha ekan? 40 so'mdan. 40 so'mdan. Boyaga nima siz aytdingiz? 40 so'mdan ekan. Men hozir 80 dan varenya olib qaynatam. Buni olasiz. Buna kulpunay rasa mayda ekan arzonroq ber. Bugundan qalsa jamon bo'lib qoladi. Varenya qaynatib. Satpasang turaveradi. Arzonroq bersang ana. Qancha kilogramm chiqadi? Buni tozalashda qiyin bo'ladi. Voyaga nega? Mana bir pastellik tozalashda mana. Narx kulpunay tozalandi, onu ham buni ham tozalaysiz. Qanchaga beram deysiz? 1,5 kilo. 1 kilo 635 gram. No 135 mingdan chiqsa 1,5 kilo. 70 so'mdan. 70 so'mdan. 60 dan ber, bardog'dan olib ketay. Jamon bo'lib qoladi bu so'm. 60 dan. Bank kompanyonda 1,23 rubl. Bugün
25 май. Айыл банкта қанша екен? Доллар 79.05, рубль 1.25. Қалған банктардағы көріңіз. Мінекей 1.25, доллар 79.05. Элкомбанк. Бізден Қызылқия шары. Мен алдым оқатқа барамын да, соғылман алам. Бардық әлі банктар оқшыш. Доллар 79.5, рубль 1.25. Қызылқия шарындағы жашу. Бұл жақта да банк бар. Банк Азия. Банк Азияда дағы 1.25 екен курс. Азыр сіздерге Құлпынайдың бағаларын көрсетем. Құлпынайдан варенье қайнатқанға сезон келді. Анда кеттік. Қон шықтыры. Қон қаншадан? Жанделек бе? Қаншадан бұлар? Штугы? Киласы? Bir штугы қанша килограмм шығады? Неге штукты алып сатпайсыңар? Килограмм болып қалды. Bir штугы берез, жарымнан хавайбыз. Же штукта біле цена пичилбайбы дейм да? Мурда ошондой эле. Bir штугы қанша берез? Андай эле ценасын айтып койсоң. Ошону айтам да, неге штуктай штугун эле сатпайсыңар дейм. Biri katta, biri kichine kilogram bo'ladi da. Ал Россияда килограмм алат деп бизге ham келиптир да дейм да. Башта жаңыл чыкканда ошондой болду да, кийин штуктап калып. Штуктап эле биз жакта Востокто штуктап эле сатыш керек да. Өн учурап атат да, килограмм десечи. Биринчи жолу ушул. Элем баракасын берсин, штуктап эле саткыла. Дарыбыз канча? Дарыбыздагы килограммдык 150. Ай, толду. Жаңылык болуптур да, бизде дагы килограммдап сата турган болуш. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.